apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Yecian di ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, ini ada dua ondel-ondel lagi ikutan main game Squid Game. Tahu kagak teman-teman? Permainan yang lagi viral tuh teman-teman. Juga kagak tahu bagaimana itu mainnya. Pada penasaran kan teman-teman ondel-ondel main Squid Game? Yuk lihat aja nih videonya teman-teman. Aduh, Ipe, ngapa nyindir ke Aye sih? Berat tahu. Aye takut, Bang. Emang kalau ketahuan bergerak, diapain sih, Bang? Aduh, ngeri dah. Kalau ketahuan bergerak, kita bakalan ditimpukin pakai tai lotok. Aduh. Lah, tai lotok kan kagak sakit, Bang. Iya, kagak sakit. Cuma bau. Kagak dah, jorok. Ayo Pe, jalan lagi nih Pe. Cepetan Pe. Ayo bang, cepet bang. Ayo. Udah menang belum kita bang? Lah, mainnya bukan kayak gitu Pe. Udah diem dulu dah. Bang bagaimana sih mainnya? Ayo kagak ngerti nih. Ya ampun, main beginian malah bikin Ayo jadi mules bang, saking takutnya. Abang lagi, jangan megang-megang pinggang Ayo bang, jadi makin mules. Lah bagaimana? Orang pas bener, pas jadi patung begini nih. Aduh. Buji buseh, Ayo dikentutin nih Pe. Bawa bener, aduh. Lapan abang dibilangin Ayo jadi mules bang. Gimana sih bang? Bang, kayaknya kita ketahuan nih bang. Kita ketahuan bergerak nih bang. Iya Pe, aduh gimana nih Pe? Aduh bang, kabur aja ya bang. Bang, takut bang. Ayo bang. Iya Pe, takut Pe. Aduh, dilemparin tai lotok. Kabur Pe. Ayo, kabur. Aduh bang, takut.